mwami wange mwoyo omukyala mwoyo zawujja mwisenjia daddi wange yali awo muli mirembe bamweta Ahamada Ediruma muzeyi wange n'omukyala oyo bakola kinene ino omuziro gw'amaanyi eisabuli leta amaziga ntambule n'omukyala wange ntambule n'omukyala wange ono natambula ne mutabani wange eno YY Media yaida baka gwandi na isan YY Media moyo kunuma abatwaga tusemba byo mukola lienda kundita eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing eno YY Media yaida kulema subscribe liking sharing Kizibu kugemera wala echo chindiza
mazika bakulu bange niwoba n'obuzibu bwafe wenkawabulako wairazenabye niwoba n'obulumu wekitawazeibasebaa Sembyayo ovanga obugire era olunavaayo nti batandika okungenya ati akaana kakubyamu ekiraka ovanga obagera opanguka kapiki
abawagizi ba Yazidi mwebale tujja banange tuli byangu omuntu okulida okusiima ate obadde okumusiima ng'akali mulamu ntandise nakulamusa nga nkali kwanya mayina gange nze ndetebwa Kintu Ahmed bin Suleiman Director wa Iganga Model National Primary School. Era omwami oyo muna mawulire wange era we yandeta nasituka nayigirawo so Yazidi webale ekola webale nakuba muna muntu mwangu wa kutumika abakulira bakinyenyo Nasebo libanyawo abageni baife abakaseera kano era abayitibwa muto wange Olusigila Yazidi omwana ono Olusigila Yazidi akoze akamolo kano endogera ebya Yazidi biyinza obutawaawo kuba ninza omwekulanda wa maama ninza omwekulanda wani singa tyali tekulanda bulungi Yazidi tumandeba bwine aye tyali naye gali eri maama abaana bonabona bajerekandizaku paka na buti ate n'abantu tubairementawo abanange bonabona nga webise ndabanange bakoleki babitewo Olusigila Yazidi webale kunenda nakutegeera vision yange erina lyange lyensinga openda ino nizeta omuzadde mutale erina yate omuzadde mutale mbanjire bujiya tetwava bujiya twayoka amabere majiya mungebe isabana oba wabalumu awo maama waife niyava n'olwekyo abayise enjiya ebafitukolere abaana babayise enjiya abayo babayise enjiya era twakola ebiri perfecti ng'abaadade ne bamamakivamu Yazidi webala okuleka nti obayiya bulungi abantu batubandije wano aye baidi onula okuwayo buki obulungi twongere okuleka nti ongera okusiba emifumba eri banaife bana mutusolibwe twatubaniziza nga media kuba oli kino olusibandika esitoli tanona buli omu aye aye twasigala olunaku lwaleero lwetwijje kuleeta kusanyuka ndakolesa obwere bukunda kenebaza mwena nabatwatidde n'abakitaire mu esente abatalirika mu kaseera kano aye nga basobola okuleka nti bawagira omukolo gwa Yazidi
mwebale mwebalana muto wange kirungi okunenera mu bantu abantu bakwenda nga bakubona okusinga bakwogeraku ebibi nolwekyo tulibasinga famire bwetubaga twije wano olwokusabika n'emikwano gyo Niwe akomera paiso bange banamulikianda wige bakubona kasobola sikojene bakubona nze inga kotukubona bakalubeni mukuteka ndusi wamachatule osikansoni akuna kumembaga ibali kuisakuwa yakeninzisantebe otakukula kasita Bishopu, Ali Chatule, Wino Wambone. In a young book to baby vitamin. Obama that one the Vitale. And I don't get nothing Sakara. Over to Mono Yakuma Moto. I would have carried your survey to Moto. Wamachatule, Osikansoni, akuna kumembaga, ibali kuisanua, yakeninzisantebe, otanukula kasita, sikuwa bishopu, alimchatule, oncheche mulabarubi, oncheche mulayo, nogereza baby, nogereza ye. Mwe walikuwagira chali wa ifono wa media. Nze mutawala wa baba mulalati atenda mzali wa mima mulalati oyo mutesi omusoka kukangagana kwa chiruma nakumadi olanundi okukosa omusoka alikulasi kako bali mukwewanika ali mukwewe mule ensolo y'abaana mukasa tekanula onde mwakutugubale mukusoma okubayiranire tuntotikeke omaino masimi abazali mwe musoka abana musoke oba musoka ife twindwire bibala okuva kuluyita makoli ife twindwire bibala paka kunalubale twindwire bibala kumwigakira ife twindwire bibala paka kumpologoma kusaba tuteme kunina ebisigiriza totemyamoni bujakalitwanda oba busoko waide nuliwe obuka kukaguloko nowalampa kuwaigulu mama obulina obulanguwe bukyuka mama ebireta amasano bisibuka wano omwiko obuwangu gusibuka wano amasanalaza gensigakolebwa wano ewaife musoba okumairaneire tutotikeke omaino twesini abazaliwe busoga wana busoge oma busoga ife twitwire bibala okuva kumwita makoli ife twitwire bibala paka kunalubale ife twitwire bibala okuva kumwigakira ife twitwire bibala paka kumpologoma mulibano olutindo lw'emiguwa olugayita busoga kuiwanga ebitekezo by'amaani mwiwanga ngoli ebiri wano tuuga ekigo owulire kibuga ky'amagobero asobola oyo baba waife Katonda asobola abomunoonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola abomunoonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola abomunoonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola abomunoonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujangayo okusaba Katonda asobola abomunoonya n'omunyweza owangula nze baba ndi wano mu maiso gompanike emikono gyange okusinza ekisooka nenda bukumi bwokomyeyo abalabe baloba okutuuka n'abanzaala maama ni baba bagabirirenga balemu okudaga byentunda nenda ababigula babirengere nga tezira nakubeta mama w'abaana nkusaba abe n'empisa n'amaka okuteeka
sukulu fizi n'ebigira kutufunenga abaana baloba okubagoba. Uganda yaife nkusaba ogite ku musingi omunene tufuuke bagaiga. Nibwoba togaba bukulembeze obuwa abategeera baloba okutulumya. N'abatakwidi nkusaba ogye tobalengeza enjira bamanye ekituufu. Emyaka 15 mu nsike. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amina. Wow. Basta ulivanyabo. Ndimusanze. Ino. Eda nimwogeza ile otibisi kujja kubakitia. Nimwogeza alisaba Katonda bambi angumye. Nsaba Katonda ngeidinge ngabambi ndogera ko elimu abantu bange abasobola okubawo. Wow. Wono mukolo kusoka kweso sokola mubulamu bwange. Era tubona okwogera ndogera ng'ebigambo tibitera bulungi aye nga mu byonna ndi musanusa ndi excited ekize kusanusa kubona nti musobolera okwidwa mwabaawo n'ekintu ekindi nti mukaire wange famire yange yona bana mawulire banange bonabona bantu basobolera okwidwa babaawo niyasidi olusikira omwife kusajja mu bikaato basawe ne banyabo nga nkaali kutandika nenda kubakobera nti nataawo pati eno nga nenda okucelebratinga oba okujaguza n'abantu bange ababaire nga bangoberera okumala ebbanga era nakuba bantu bangi babe nga bawulirayo olusigira Yazidi maze ebbanga ngamba mbakumpewo edda rediyo nedda TV abandi bambona ku mikuto y'olusigira Yazidi ebintu byonna bitandika nga nkaali muto nga nkasoma kyova waliwo wenja n'abantu bayagana abazayi bakuba ati nkubuliranga aye nga musaada alina envu akuba mbu ye nampuliranga abandi balowooza ati oba ndi mukulino aye kiri nti natandika ebyamawulire nga nkaali muto nensonga oba oliawo nakuba nti ndakutaawo pati eno ndaguzeku n'abantu bange mbakubereku ku ne my story nkyalingeku ku emboozi yange nabo natandika nti ebintu bino because okusookerera my first graduation amatiikira gange agasooka tinali munamawulire nze nali musomesa mutendeko wa secondary nga sikirimu ovuwaga mbisobola bulungi ino lesson plan wentandika okudikuba editi kyakuba ati Yazidi webale aye nze naye byakatonda bizibu najja okola nti nga ndi mumawulire wabula nga waliwo ensonga oba oliawo edansika okuntwala mu busomesa n'emirimu egindi nakuba nti ningire mumawulire nga kali kujja maiso n'okubakoberaku nti y'olusigira Yazidi ku mukolo guno nga njaguza emyaka 15 gyemaze mawulire ntambule ne famire yange amami wange omulungi muyoza bujja omwisenjia mami oyo mami soko ide kuwana aya mami soko kandogereko kumali mami oida kuida kuwenda kwogera kukola muse ku bantu batole kusalamu mami wange uyo ejira okuba olongo omusaali nganja kusaba mami webale kunikirizamu abandi byojayo mukyalo eyo otumambira tujye kwegange eno n'emikolo waloba wakuba tuli kujja kulifa mwatusinga mwatulekeno bambi mami olwakuba nti ndi kukweta mutawuni ndi n'emikolo mami yasekunkoba ati jakubawa nti ndi mu hoteri ndi mu hoteri edamani ganga mami yankoba ati nze nasoboleyo mbu bano omwenge bakuba bakuba abantu amacupa tekisobola ebyo nakati mami bino byakutyama abantu babuvunaanyizibwa mami yakuba kikale oida kuidonole era namuno nabeewo ati tambule zenka ntambule n'omukyala wange
nitambula mukyala wange ono natambula ne mutabani wange wano bamweta Ayani Ediruma ne mutabani wange omukulu omukyala wange bamweta Zula Yolisikira aina Yolisikira bambi omukyalo ono ambeerera bwino n'ensonga lwaki obubonyawo ndikujaguza TV yangu nasooka n'atomera paka Katonda eyandaga ati Mama Yani webali kufumba webali kugumiikiriza okufumbira omusaadde omunamawulire tikyangu ndira saaga mwenda gwabwire kusaawa 12 akati eriyo emotoka erikube mu muliro aye etambuza akwati ye wansina tobaako wano asobola okumala omwezi omulamba nga nze wakati baabwe okumusana nga mbona nga njawire mukyalo ono obwire bwambona butono wano byenda okwawayira ku maisa tesitole nga webakobye ntulunaku lwakusyalinga mboozi yange nimwe amawulega ntimangu nalaife abatubona nga tuvuga munku obumotoka ozimbye munku enumba era batubuuza ati yazijja akola atya yazijja ajja muyuminati ebikomo byenvaala bino aye bambi ono naidinga ali mukozi ono naidinga yazidde mukozi ndira yeka esaawa 2 naati amakompyuta bakasaaga mwenda gwagwire yayire engulu nga ndiwo kyemukoba ntera kyayi mufrasiki amaali amaso ono naidi yazidde nga mukozi abandi tebaidi babonanga tibaidi yentola ono naidinga yazidde mukozi kati mugeye Mama Yani bwe balikugumiikiriza TV yangu abakazi abasinga benda abasaada abaamu ekiseera aye akenduka enkuwa katono aye nizio gye tuli kufuna tutuli bubiri twaza radio aye atisiko tukubusa Katonda abayowalandife so bange bwe bali kufumba jja mu maiso n'okufumba abali mukasi bulungi ebigambo tubimulirisa era ndio ejja kujja mu maiso katonoiza bigambo bwe banakunza ira Rwanda gule nzifu bava tusaba Katonda atwongere abalongo inshallah basaba ni banyamu danga alikweyongera yuko ona kulwakushalinga story yange kutegera yosikira yazidi nani nze yazidi yosikira mva mu bitundu bye na bitambala mwegomo eriye busebe ndisu kyendinda ishasha butemberi achabazinga mami wange moyo mukyala moyo zawujja mwisenjia dadi wange yali amule mirembe bamweta Ahmad Ediruma muzeyi wange n'omukyalo oyo bakola kinene ino omuziro gw'amaani eisabire leta amaziga mumbeera yetuwambeera muliyo ebyalo kati baali balungi DJ tuwe kwa Kemba DJ mama kama iyo baba Ciao!
abato bane banja bomusoni we muntu saba katonda ngumye ndogere amaka getufira mu idinga maka manako zetu ali wefera tiri bulungi ole mzee yalinga mu kindaji mami mzee yalinga mu kindaji nga mulimi aye balwa na mukyalo oyo baboneke nga befiriza basomese mu family yefe solo kwa nze ndasomako aino mumbere liyo ti abantu amaka gasinga basomi obone yalo okusoma muze bukuliwo era nga n'okusoma obona nga liwo ko basoma ayo kwendo somo oje family tumuke ayo mubidi eri abageza okusika bakwisi wansi ay mami yalemera ku babe afuko kubananga asomesa mami oyo okitajja kwerabira ayo wesoma sini ya 6 sena daba medremi mu ku ngamuze yalo lwe ba sukali nali bukolo SS bango abakaye tali kujja kutyamira mami yaje yewolewa ku kwesente mu bank omwana asome bamuwa na asoma esente ratidamala sente tidamala naira yeka bakobati dina itakale bali bampaide nga family wodo okuzimba ngo omwana baba yakati nzenza sente aiki kutaza wendo okusoma eizo ngo tunda polotiyo asa opoti yali walungi mu lugudo nakati mutitunde na tunda poloti bampa sena aje namalizo okusoma embe ati yali nungi omukyalo yali nga na agimerera amaka nga baba yalo asukali yakwama aye nga kuba amandazi gamuge basuna obusune abekibina baida ababa akaba beda sente deigwe yaje yekweka ku mutoi yakati mubakobera aye nga sente yaje wala yajaza malizo okusoma we malizo okusoma embe ati yali nangu senior 6 na mali senior 6 bakoba nabita nafuna bulungi pointi dali oba 15 nafuna 15 aye nga nsewa kujja baweza sente baba yakuba ati ndakutwala mu maje yali ni mukwano gwe musadde akola ngendo maje ga amini bakweta galangi ngali eyo ati yaja atitwaire omwana wange mu maje nali nkali awo ndikwira kyekiraku ngampwira bino bituta mu fomu bitwendika mu fomu edasinya 6 nga banyange babitira kwekalira okweditisi nga bwali tuli kubona erina lyo gavumenti yakuwera ojja osome diploma ey'obusomesa bwa secondary nakati najayo oku najja okutuka eng'erina lyange liririyo so katonda y'abaana yanambiraawo nabanga ndikujja okusomesa omesa bwa secondary tinabwenda aye banka ati jja ofune empapulero oyina kutandikira okwo nali nzira kyeri nakyo omupaliso bansondera busondere bokisi enajja nayo eyokutaamu ebintu neyali ya senior 6 yenakola yebutoyo abantu ku institution ezende bajja na suitcase dinedakabi najja nekyo nataamu empengere era nagira bantwalira ku gaali bambisa egaali bambisa mukyalo batwala ekaliro na gaali nga kisobola nga nza transport yebiteeno ikanga nje ekaliro nfire mwenda twana nje ku isomero so okusoma kwange sikwali kwangu omukyalo oyo baba wawesa amaani yajja mumaiso ku NTC nga ambeererawo alwana mboneke nga amala koose y'emyaka 2 diploma era yatunda namandazi nze naeraga mukyalo mukibumulo nga nja natyamawo yajja okulima natyamawo eggulaawo natunda amandazi abantu bakali omusomesa oli kutunda amandazi aye nga emireti weyali nga sukulu nga esente okusomera okumpa ku sente omwana okujja kukudadde okwisomero ngaakola bitimizi ebikebe ebyebinusu ebyekikumi nga kati yakati mulimu 2000 yampe kubira mwana wange njo osome oyinda kuba bulungi wemala okusoma tinairayo mukyalo
naye ni muganda wange munamawulire omwami ono Kazawulwa Makayi. Kazawulwa Makayi bwenali nsomanga nenda enali muntu ninze nali ndikusoma kuko mukika ow'amaanyi yalinga yemba okusika so yakuba ati omwana nokamutola yembena yeiganga natandika okuba ne mwami Kazawulwa Makayi eiganga yatandika okunkuma era bwemala okusoma ekaliro mwami Kazawulwa yakati natujeka najja yanfunirawo okuba yatandika okundabira nga ndiisa buli kintu nga nimbaba najja okola nga atandika kundegesa ebyamawulire nga nomulimu gwali guliwo ngaatambula kiseera kyali munamawulire ngaakola ku UBC Uganda CBS twatandika okutambula emboozi zijja kugimayo ekugitamatema so omulapikingira interest ng'omuntu omukudukudu omulimu gweyangaga Katonda era yali alikundibwira omagira twatandika okola emirimu twajja ekampala eyo yanfunira omulimu ku radio wanandika Voice Kubiri ngaatandika okubitegeerategeeramuku bampa omulimu yatandika okola ku radio wanandika Voice Kubiri nga ndi ripota okuva mu bitundu eby'egganga n'ebisukira ebyotolere era ndikola kaboozi eyo Victoria FM Beida bakatanya nakusakira amawulire ag'egganga nga bawulira nsoma amawulire bulungi ku radio wanalipotiranga mu Luzulu nagiyita mu Luganda for akabosi Kubiri era nakolanga bulungi nga banende ino so Victoria FM Beida yampa omulimu nakati ayinza enkola ku kabosi bakati aifeda kulipotera ga Lusoga ero ripoti ga Luganda ng'oripotinga fetu zatambu kuba nali nkola bulungi nali ngakola ku Victoria FM abadde eri mulita bakwati yazidi tubona tukuira okola ku radio kabosi Kubiri Victoria FM wetutandika kutuwandikirako amalogo malungi tuwandikireko amawulire articles mumuta ng'ova mutundu eby'egganga n'ebisukira edindi bandi bampa omulimu ng'emirimu mingi giri kwida bwidde so Katonda w'amaanyi ali ndi awo ndimu ofisi efe y'amawulire buli mwe yaningiza bajeteganga news bureau musigiti ogw'Emeka tuli awo tutuyembe ni muganda wange yalimu ng'essimu livuga ajja okubonanga olampa essimu ati oni mwami yosigera zidi nti ninze aitukubire yakati ninze news manager ku NTV Uganda yakati sebo tube tufollowinga ibanga ene nengo reportinga amawulire malungi sebo omulimu guli wano aye nga gugwo tuli kwenda otusakiriza oba omusasi waife ow'amawulire mu bitundu eby'egganga n'ebisukira ebyotolweire omulimu gugwo okola bulungi ndikusaba wona abeikiriza ofuna akaseera ejja okugwa ekampala enamba yange yiino twogere osainingi contract namala ova ku isimu nakubetolwa kinali nsuubira kinali negumbanga Katonda akuze ki nze emirimu gyange gyajona tinawandika ku application egy'amawulire ngakola bulungi baleeta bwete navawo najja ku NTV omusajja okumukati noono ali mukwenda ati ningwe yosigirani nga ndi Katonda ino nga nembera tinungi nga tufaanana bulungi yatwagutwale mu newsroom yakati bala noono owakabiye mugulira nga alipotinga amawulire abatona basituka so awo bampa omulimu twayogera naseninga contract natandika okulipotinga amawulire okusooka embera tiyali nangu ayi bampa omukisa nakola ganwemba ngakola amawulire ga NTV najjanga mu byalo ngambona abantu abali mu mbeera embi abayenda okuyambibwa abalema abatulu aye nga wekola amawulire ago ngakola nti abantu bano benda kubayamba oluusi abantu tebavayo nibakola ki nibabayamba aye nga kinuma mbatuse ku kyalo nabona omuntu embeera yali munda oluusi asula nga azira mmere omulema ali yazira kagaali yagombobala aye oluusi okola eyigulire baali bakuyamba muntu oyo nakoba twakitandikamu ku kintu kyona kyona nze oba oli awo mwene mwene asobola okuyambiranga abantu bano natandika organization bajitanga Voice for the Need Uganda yali CBO najipushinga ku emyaka gyali ebiri nalemerwa okufuna funding abantu abantamu sente aye kandi bweyanema okuyamba abantu najja okuwira nti eri omukutu gwa YouTube abantu bakukozesa bayamba abantu
nakati bakitandikawo zena bino bya YouTube Katonda yanamba atandikawo YouTube channel bagiyita YY Media ngakola kuri TV nakola nebya natata amawulire agandi ku YouTube channel ya YY Media aye ngatakulira emboozi edda abantu abali mu mbeera embi ngatakula emboozi edda abatula abazira buyambi abalema abakaira abasula mu mumba editona abakaira abazira kyakulya natandika ngaze mwene ntolanga sente naje nagakulira embere n'abagabira ngatambula bitunda ebyobusoga ngakoza kapekipeki ngakakaire abantu balwawo nga balowooza ati ali kweyiiya aye wizite aje okubona ngeri abantu bapikinga interest waliwo emboozi engakola yanawaningi ng'omukazi mulema abaana be baafa bonabona aye ngaaza kyakulya nga yebawula bwegalolo nakola emboozi ebamwima obuyambi nabitawo enaku 3 nagula ekiro 3 edakawunga nagula n'obufulu n'enganda natwala nalaga mukamera nti muletere ku buyambi nasabye bwanema aye nguze ku bufulu buno omukere Yakobo alire okulya akabamba ekanumye muletere obufulu n'enganda dino emboozi eyagema ku bantu natandika okufuna amasimu okuva mu nsi d'America Germany bakati tulikwenda ojjo oyamba omukazi oyo nenda oli yakati nze njamugulira sola oli yakati nendo otwale kiratano dakawunga oli yakati enyama biki batwale bamba sente natwala ebintu naye akamala okutwala ebintu wabaga abantu abandi abavuye Kampala bandinga kubona bajja batwala so awembera wetandikira natandika okuyamba abantu ab'endawulo mu Busoga ne district y'Edindi abantu waliwo emboozi zinakola naddala emboozi ayo omusaadha yali wamaligeeyo obuwaya bamweta George Mwingire yali masikini ng'alina agalefu yena asiba mu nsiko yazaala abaana ye nga bamusulawo benda kumwita kuba mujaba emakoodi eitaka naje namutwala mu nsozi nakola emboozi ng'awuna emboozi eyo abantu bagibona eno yali azawo asula bamuzimbira numba nga ninze baweezayo sente n'azimba bamutera kusola ku numba nga baweezayo sente tanke y'amaadi bazimba toyi baleta engoye nafuna n'omukyalo ondi yava mu Amerika kujja kubona ku muntu oyo awo etandika okuzimba emikwano kagano wekola emboozi eyo webala okola emboozi ya George Mwingire abantu batandika okunsiima waliwo omukyalo eyamba ku sente yali mu Amerika yampa miliyoni nakitundu ati jaweterezeeko abayamba bona twidi tubaba bulungi wona weterezeeko ne family yonna omutugo omulungi waba owundi yampa ndala kitundu owundi yampa ndala naje okwatinga ebyokunsiima busime nga ndi miliyoni 8 awo nakuba ng'ekikoba oyamba abantu Katonda akuwa so awo naje amwezi natandika okuyamba abantu aye mu byonna ekisinze kunamba nti ebintu bino mbere bikolera mu kamera nga tibuzaabuza ngola ampa ebintu 30 atugula akawunga ekiro 5 ogula ebidandanga ogula enyama era nga wembiguze wenja mu kamera nakati mama nkobye ebigulire kino nabiraga n'atawo transparency abantu babantu banesiga so nokubona nti YY Media nyiro etusaawo mubona ntwaira abantu obulunga biki abantu bagirenga abantu amubesige kubanga tibuzaabuza bintu nzimbi omukwano era nenda kubakobera nti ekivulu kino nakuba nti VIP show nenda kusaba kuna abantu bange nga kyali tikyabantu kuyingira bonabona kyabantu kugula ticket era nakuba nti ticket ya mitwalo 3 ticket VIP silver table ya mitwalo 20 then gold ya 1 million batanga abandi alanga banamwe abantu bakati oli muladu 1 million yazidi butikiwe nandi ajoko aye Katonda w'amaani nze n'ensonga kinakola ebintu ebyo naye ndinga yina esigo tasobola kunvaamu era abantu abasize kumpagira ba YY Media tebe naye taako ne bakakati dakiralo eri abasobola okumpa tembe 2 gold aba YY Media bampa tembe 2 gold so Katonda w'amaani abandi basuubira nga tikisobola kuvaawo bampa basabo ne banyabo bino byendikola byona bino tigemye ku musawo yange sente abantu bampere nga bansiima abantu bansirikira sente nte mu mukolo gwange gunume era bambuuza kiri kitya omukolo gwange imeze tigamye ku sente dange dona abantu bampere okuva mu abo na YY Media n'abawagizi ba Yosigera yazidi mu bitundu eby'Ebusoga bambi bampagira ino era nkoba nti Katonda abeerizeewo we mutwaire
ngenda okwebazaako ebidongo ebyo byona bampaire bwerere eriyo omwami ali munsi ya Amerika yena musoga agobe n'emboozi dange kuyamba abantu yakubya ati nze sente ndi kujja kuwa ebidongo ate kyoba okole mutoka ebitiika okutwala ku musigiti ogw'e Madina obwire ne badija bali kujja okugula amaani ebidongo nkweyo byona bampaire bwerere ekifo kino kyembairemu era eyakisasula so nze mukyala wetu ndiwo wano ndikwebeteka ayinza kyentairemu n'amafuta gawo ni mama mu kyalo eriyo eyatamu sente keki James mo byamba sente da keki omwogeze wa polisi so inze mukwano kuwaya so tindi ngeri yendi kujja kubebazamu aya basaba ne banyabo nze ndi musanufu ndi excited nti ebigambo bine bino okwogera bulungi aye ndi musanufu abawagizi ba Wawai Media bamami bange abampagira okuva mu nsi ed'abazungu esi d'Amerika, German, California eyo n'omukyala bali bakamukola operation ali mu bitundu bya California aye ampagira ino musoga weno bitundu bya Idinda aye era yakati ndina okuweza sente so mumbeera irewo nebaza DJ Farouk weba ngwetu wampere byuma oba oli ngoishe eno ngoi concert ene ezirawo mirimo gyalagire gya Wawai Media nkola ndini cameraman aberere nga alugema kamera eno nga ndikwogera ndikutafinga abantu bamwe tali chei omwami oyo tukozera mumbeera embi twatandika ku bajaji pichipichi akabipichi kakaire aika wakati abayamba twairo oja wagabira omuntu kutwala 5 nga pipichi kaire aye nga niche ndo tutambule fufu yatukuba malikomo katonda yatuyamba twagula motoka niche iliyo chain tukali kufunamu aye katonda inda kutuwa bya tukwana mukoberanga tulikola ati emirimu ejjo okuyamba gizamu sente tujja niche twagabe ebintu mu kyalo bya mitwala 5 naira namugo mutwala mulala kuba mitwala 2 for the batwele da transport bana mawude banange ashinda sweetheart muna mawude munane bana batandika nabo nali muna mawude ngambi dino ngo muna mawude omuyaka waida bamakuba atuwede mu kujazige ebyama olajja kolachi aidako ngo bana bayenda batambule kunifwe ngalifwe bebaidi nifwe babako sente ngo ko tintambule nono yena bakolachi bakuba ono muna bano tibi kama Amina tibi kama Amina babona ngabana bato nize nali obwakabi abantu eno nga benda batambule kunize biki ngaba pasende ngaba oye na wale ndio yena bamuwayo kwawo ono mami wange yenda nali kwa Victoria FM ngane byokola bingi nalekero kola mami bajafuna mulimo ku Victoria FM yatandika kwa so namwigwira wengira yena yakola ki yena yengira ono amweta Zaina babiye mama wange basika kirali mamole era yena abaire no wakobo ife nabitambala bagane batone mu byamwe kati mama wange baloza ati byakiyaye ayo nonole bayidiga inino kubona ebisebe bisinga ngajobole ngava kusomero yale yakola ki ne basaba kulembeza abayiganga babya bangemereire omulimo gw'amawulire ti mulungi tulina abantu ino ku buddali tulina abantu ku buddali okola emboozi ayi mu mboozi yokola esanusa abandi yanisa abandi nsobola okola emboozi bala baida bakugonga ku ngefuluma kati baba okikoze bakusula aye nga baba bakusula bala baida babitawo abatimwere yokozeeko emboozi bakati iwe oida kufafaagala niwe nali ku district eyo ngere yekozeeko ku emboozi embi twali mu kansi eyo nga nayo bitukugema yeda yabo tyambita kujaka yani nakuyandikira bulumulume nakati usadandita badanga basomali so amawulire gati egali otambula ku street oyo yakulingiriza mu motoka nga wamukubyeko ebulire batandisa okumunonenkerezaako
bamwemereza ne ku mulimo. So bina byonna mulimo guno tikubere mwangu ayi mumbe yayo nebeirewo ngezizaako okola emikwano okuwaya n'abantu nzega yosikira azidi ndi bwiganga ndi omukubana mawulire abawaya ne bapolitician buli saawa eno neetereza James muli omwogezi wa poliisi tijja kumwerabira James obeerewo ino ninze James ono agezizaako ino okukyusa mindset yange ebirowoozo byange yakati yazigi ebirowoozo bitoola ino ku byamawulire onoonyeko ni sente era nensonga oba oli awo akasusu mukabona James mubi James mubi ono ye ono oyo omwogezi wa poliisi yali omwogezi wa poliisi mu butundu Busoga East nze nali omu ku mikwano gye nga tukola amawulire aye yali ng'otoyeko ebyamawulire ng'ayenga ninzembe bulungi yakati yazitandika okutala obubizinensi amawulire temuli sente natalika okulima ebikando James mubi oyo yampa sente okulimisa ebikando nga nzira ngatwa sente nti abalimi bali kwenda nga James ampa nga ayitansabangako ati ebikando byatuuka tebabona abantu yazindiri James mubi kino kyendi ayina kyamaanyi James mubi tamalanda kubinga gakubireeko aye ankuba ku bya bizinesi no liri kutambula litya oliko otya okufuna sente ekigambo akuba yazindi amawulire tugakoze byonna byonna tubikoze naye sente erinnya eryo yagalako sente yazindi byonna yazindi gula motoka emotoka yasooka esaida etiriri kuwaya akati bakuba ati nakasula emotoka bakati ebula miliyoni ndala nakati jebusiza kyenda byamabanga ebyamotoka ngambireke nakati tujakudisasula motoka tukitusoleyo naja n'oyo ekampala twasula sente neyavuga emotoka ngaze tindi kuvuga yonga ekyo yasooka vitiizi James mubi neyagivuga nga kusiteeni nga tiri nabyakuvuga nga nipa bitinzira James mubi emotoka weewaawo James yakati yazige n'okuuza motoka mwalire James mubi buli kintu yakana James mubi so James akwande neyazisa byabina byekolera ensima era kusaba odi omaiso n'omutima ogwo oyambe kukudaba n'amawulire abantu RDC bakaki webale bana RDC tubeere nga tuba mu bintu byeffe ngoka kufuka RDC ng'ombendingaku tubaawo bityo watandika oli munamaire munange endawagibweranga ebyamawulire ng'onambaku chairman gabula tujja kumweramira chairman gabula chairman omukwano gwange tabakobeire ebyo byabakobeire ku bitono ati kye twatandika chairman tiri kujja kubyogera ayi Katonda abiiti wetwalika ku Daudi waiswa nisoma nga tukulu mbezizo bafya okufuna obwami obwiganga twalika ku Daudi waiswa alubya mutike mubidi awo Katonda yatuyamba chairman niba chairman we district y'Iganga ninze mwene watandika naye olutalo zati mu tikuswaza chairman akapya yazidi okoze bulungi abakulembeze bani bwana la DC Bosco bana DC Bosco tubengaye mu bitundu emirundi mingi era ngatukola emirimo gyeffe basebwe ndi banyabo wow mukulu Ivan tube twa brainstorminga twayegera ku byobufuzi twayegera ku byenkulaakulana ayina bingi no musaale omugezino omwami Kintu director wa Modo oyali ali kuntwala ku ne mu byanadi sibambe batandiko mbesa apply afune ku sente oyo Kintu nakazana kwa mbe ku ni sente ngebe mugenga yakwati tuwandike ebitabo ku ministry weno mbesa apply ayi bali byali manga kapi control so yali afairo mukisa nzali ndakwa mugenga kuvaira Chimami Kintu kirabira asobaga werabira ayi wali kuntwala mu byanadi sitandiko ku supplyinga ayi ngazira yakati wene sente tekitabo ngazira abali tiri babona abakulu ayi basebo ni banje bomwena mikwano gyange apwito doli ni nkubwa ine wanambye okupromotinga ekintu kino mwami Ivan waliwo omukalime wange oyo yafuna maali amuweera bitambala oyo menyadani oyo ali NGO menyadani ali NGO tutye tuyamba abantu yatandika ekintu nga nze abisaawo ebimugenge yakula n'emotoka menyadani
bambi webala ino yobono yadaga yasitwasula omulambo ng'omulambo gwa mwana aza mu maiso manyaddaali abazungu babona ekifaananyi ekibaamuga sente buti mugaiga Mariamu kansala MP mpaata sijjokoka aliwo omuwole fire master ali mukwano gwange bambi tiriku babona eyo yemuli nvuluga musafiti gwe mukwano gwange we bali kumpagira kaba kabene luso mukulu Dani Saide yasomesa amawulire ku Busoga University ndindi balikuja kumuwa akaseera ayogereku oyo yali akulira ekitongole ekyamawulire ku Busoga University era abantu abasinga bakati yaziri yasoma amawulire musomesa namala nainayo nge NTV etandise okumpomera abana abasomesanga mukulu Dani Saide mukamange webale ino mwena basebe ne banye tujja kusobola kubwogeraku n'abana mawulire tijja kwerabira IFM ebe walaninze yampaire obulango bwa bwero okuva natandika ngeso yange eneebeire ya kikungu abantu bali kubonanga abantu basobola okubanga abantu ibaanyino ayenze ndibonanga yagemyeyo kuba banange benayenze YY Media nali ndikusuubira 100% okunamba banambya 100% iganga obuyandi bw'iganga afune 40% so nina okwetereza mu kumwigangawo ayerererere kikubye akaba bange bambeirewo aye iganga gano 40% kinali nsuubire target yange yali kwa 100% nafunye ku 40%. YY Media nafa target ya 100% kwa 100% nafunye 100%. So bambi kyangemyayo so mbebaza bakadama babone mpozi YY Media bantu mwe bali kumbeerawo mami amambe olukujja eka kwano gwange ono abalamuse kuku sweetheart nafune kirendi yobono tupambana olona edinga tupambana mukyala musuubuzi gwa business ayi tupambana so mukyala wange sabo olamuse kuku abantu baife era obasimbe bambye tuwagira namgemere kwa kasindaka sensira bingi byakwogera ndineisanyerere mwebale kuwagira mukwano gwange yobusigira yena mwebaza yebale ekola bikwano yebalire irala kutukolumisi walayemimisi yalimuse kwa abantu abayana omutabane wange katonda yanambye olwobulazi nasobola musomesa ku Doni Primary Academy balamuse kujasi balamuse assalamu alaikum Walaikum salam. somera kusomera ki Doni Primary Academy kyakumeka P1 Orange webaze okufuna bali kuwagira ddadi yabale kuwagira dadi nzani owaife oba wow basaba ne banja mami ndoyogera webaza abantu abaijja okumpagira ndabalamusa ku kilamusa kisinga bulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana ndina esano lingi ino okusingaku nereyazidi ndi musanufu okuboneka nti olunaku lwaleero kyenali tusuubira kituuse. Katonda yebale omusoga akoba ati omugumiikiriza
aliyala ne Katonda nga nkaali kwogera bingi nongera okwebaza ku Katonda nongera ku Kazaalabulwa Makayi okusooka akoba nti emberi ekuba mwingi eri ensogera etakwenda tekuba kwibwa abantu bangi abanikyaiti yayenda akibe ku mulala aye Kazaalabulwa abaire omwana ayendeza baine omwana oyo nza amuzaala yinasogerako namuzaalako ensoma namuzaala mubayise engobi bwenavaawo najja nabaire nabutambala yenzaala yosigira Yazidi bwentoba omwana oyo nabonako entobye nimwine ngaye ayenda zeena agweyo yagema ku mwine era mu biseera by'okusoma ku college Yazidi tiyayira kuwanga Makayi oyo ebindi yabinkoberanga namukobere ati Yazidi bali bamugobe nga bayenda kino namukoba nti ye maama ezira sente aye twafune yazeeyo tiweno Katonda mulungi buli kintu kibaakuwa kitegekera Yazidi yasoma diploma yamala twakoma abo nga tusobola kujaga nti bwe yatavaaku mu by'obusomesa n'atusobola nga bwabakobeire mwene yamukoba ati gatubega yamutanga mu nkwaga nebaza Yazidi okuterabira mwene era nibabanga bakatambulira gatya galala obundi mwine gamugaako ekyokulya bakoba ati tewajulira okwota nakunagati era abandi beerabira abandi bakolaki beerabira Yazidi yebale kuguma embeera tiyali nungi wabula nambira bulambire naddala abakyala abali wano bw'obanga ng'ofunye omusaadha n'ozaala omwana otasooka kweyendezanga kulya aye buli lw'ozaala mwana yoba olowookezaako buki Katonda wabaako akutayire wena omala wakola otya omusaadha wange yalina abakazi 3 nalina mbayi 3 namba ndala ndi wa Kigwo bawafuna ak'okulya omusaadha bwe tukola yali mukindaagi yatamuna okulima ebikaado twene waife twali kuba sente omusaadha yazimbira munanga amaka bwe yamuzimbira namanya nti zeena ayina kunzimbira omusaadha mu kifo ky'okunzimbira yatema ebikaado yedda n'esente nga yali sinyira asoma siniya 4 Busiiro yankoba ati muna mukazi wange tuwangi ndidyolano n'esente ngaye dido yakolayo esente ekitu kiti yakuba ati ensente zino dido mitwalo ameka 5 aga 5 dali kikulu aye tulina embale emeka 2 aye dombi dituluma era ditubisa bubi tuzira numba yetusulamu niwe obulwayo obundi Yazidi asoma alina amagezi ate ali mu kibiina kyawaigulu aye enumba tuzira yamala yasinzira ine yabutaisira kuki enumba enswaza titubukaana gisulamu aye tukole tutya esente dino dido namukoba ntusomesaamu omwana nebaza Katonda omusaadha yange emitwalo 5 nalya bukaire bwa sente kuba omwana bwava musini ye Busiiro yajja bukoyo okusinza kubeya bwe yabita omusaadha 5 gaali gawaawo twaide bukoyo emitwalo 5 buli taamu ebiseera ebyo daali sente kamaali yasoma ebukoyo yamala
awona nga anafuira abaye omukwa n'alemaire yama na family ye nga anafu bweyayegeza empapula yasaba gavumenti nti yempita akujja ku campus onsindikanga ku institution n'asomera ngaafunye point enungi bwamala okubuuzibwa nali nzira kyemutwala ne kapito nga nzira efumba ebigaati yamala ku esente nti ama bwakulindira kulinda yamala okusoma nti twalingagana oyo yamukuba etogola mu kyalo sigale ye maama eriyoti yasigala iganga nga mwina amutuma ababutanaye yazirike bwendaku eyo mulingira ye naye ambona nzira lugwaire enkwala negoma sinda njivaalako enfiirira obanja mwendwaliro aye taidi mbeera yanaabamu aye nga yankuba nti aye Yazidi nga nsooka nankuba nti aye omwana asomye aye asoma kiyekoosi tuwesiisa sente ngamba ati maama nja kusoma Katonda yamwanukula twajja okubanga kati bampaire ekalira okusomera bwere yasoma yamala paka saawa eno abise mu kugumiikiriza paka lwaleero wano gaali buli lwemba lulikwembebwa wano luyemba Yazidi olw'embeera yabitamu neyali kuba buli bwobanga wali bubi n'ojja kwosuukuluma era ovangawo nga bakolaki nga bageya era mpigani yatukuba ati yeninzaani zenambakwati okusinga ekituziza Yazidi nga bemasano mangi n'embeera yabitamu gaabanga otusaano omuntu olira yayimbira bitya bibiri sobona nzira bingi ino byakwogera wabula mbeebazamwe bali kwida kusanuka niifwe nabeebazamwe bali kukuuma Yazidi era mwe bali kulagako ndaganga mulini mukwano gwanywe ye mwenda Yazidi mwami Shemba nsiimyenyi kubanga mubeewaife wena nkugweine oligana zaina nsiimye okubona kubanga obundi akoba ati mempegano nkole yuki ayi mwe bali kwida kusanuka niifwe saba Katonda abalese abaize yubukala nenda tulekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinensi nibwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananza okwemba kwali kwalemairayi Katonda asobola olw'obudde tugenda kwogera ebigambo bingi amanyi nze James Mubi omwogezi wa poliisi Jinja tuli wano kulwa mukulu Yazidi yasobodde okutukuŋŋaanya ffenna okuva mu bifo ebyenjawulo so twebaza Katonda nti tukyali balamu tusobodde okubeera abajulizi ku lunaku lwa Yazidi ate kikulu nnyo okusiima omuntu nga mulamu ne mumusiima nga omuntu akyali mulamu n'abazadde ne bajja nabo ne balaba ku ssanyu ery'omwana so mukadde waffe webale tusalira muganda waffe Yazidi ng'omuntu ebirungi bingi tetusobola kwogera ne tubimalayo naye olubimpiimpi nze kamwa kwogera nasookera wano Iganga 2016 omwezi gwa Feb bandeeta wano ng'omwogezi wa poliisi okuva Embaale n'enzija wano nenkola
2021 nezira ejjinja naye Yazidi eyasooka okunywaniriza n'eganga of course nga sinaba kuyingira poliisi eno kolido waka zendi wa Budaka kati waliwo omuganda wange yali asomesa eyo Musebe so Yazidi muwulira ku Victoria naye Yazidi kyemmanyiko mukozi alina bibi tapowa Yazidi nga tusobola okukola program sanga mwenda ez'ekiro tugenda kukeera tugende egonda tugende Nankoma tugende Naabo Mayuge tugende Nabukalu ne Bugiri Busoga yone twetolola Busoga yonna wa program saa mwenda netugenda Yazidi n'akamuwalinga story ng'ataddemu ssente ataddemu ebiseera n'afulumya story ng'ezitowa waliwo story webayita kabebi story kabeera kanafu naye Yazidi story ze nga zizitowa nga bw'olaba story ya Yazidi nga yes ogamba kyekyo kati omwami oyo n'ekirala nti ebbanga lyemaze naye from 2016 wamazima talina bikuubo wamazima ali straight ebiseera ebisinga bw'oba toli straight enkolagana yo n'abantu ebeera nzima n'okwesiga omuntu aba akwesiga katono kakati mwami Yazidi kyekolaba abantu bangi engedde wano abantu okumuwa esente nga bali bweyi basinziira mu nsi ez'ebweyi nomuwa sente gendo yambooni olw'amazima lwaki olutuka mwiro gabe ng'asanawo walemu okusanawo kayi walabakana mbanja munanda ekabangeke iyo wayongera kumbweka banyenusu obangeka benusu uwena wandikeire yeibe toyenda nusu tokafirwa kumbuluwo webale wetuze mbuyamuhireyo ona komyeze bansina oleni wava kukyalo mbwejo mitini gye soba kiba kiseera kye esente yabala siringi ni dola muno mune ekiseera kye kawino waba waigulu kyozimba omutwe oli mutemuyo lwaki batonderanga bobakuwokema ole bakusengaku lwaki mumwogereranga kibumbanangaba lwaki batonderanga bobakuwokema ole bakusengaku lwaki mumwogereranga kibumbanangaba oye bano basengaku ate balekake mangoyo yagiyeyo banange oli mutemiyo buli kyokebanga kukibanga mukyeze bakikisirakyo nimusadakizana kitukago banange mukisirakyo oiwatewayiwawo tonenebale oli mutemiyo obulosikiwotamu bakalolobisemu banange oli mutemiyo oliniwakulogangamayo teyamanire yazizeyo banekisera kyo kuliko omwana ngamuneziraloba aye kati ekisera kyo iwe niwonakalira bavumanga bakitwe embweto kona so alo wegoteminga buli kintu kusimama kyakuteminga eiberewe lyalitutu nekyali ekiseera kyali okufuna atwala omanaligamwige oyakubakaba ino otambula bufungu ere lyambula alinda kisenge oba mukinamirawo kadikolamu owamamuta alinda katone obakakakawo kadikolamu munaime wabasingaku mugeyemuno oyo kwemuzani yalaga ategezera yalaga
Mwana wekaini mumisera bye Wanati kumyomusiki Aye wenyika stage Chiwaku mwoke Aha Nzeko ziminimo Era muli mwaka Bampolo motiga Aye pipe ya keida Oya kuhani ya nini Kampala tunda Kuli rekiyo ya minga Lwachi zunganga Tonye sinina yo Mwaji ya tondanga Aye nena sina kuna Bandi babamologa Etisera tenjaga kumenya Kona Umukenya dadi Kuli rekiyo Lwachi batundera Kakoba kumokena Enyame Ayo Chimubarakaba Etisera chiku Pagoya, Beazi Mama. Afande wewe ndo pale tu. Beazi Zeno. Jambo kwa blogera. Aya bas. Wewe sidani kingine zetu pipo. Aya. Baba, akema katuleze bakenda yetu nizani. Nizani kumebidonge binuma. Nizani katonda pame tokulia. Nizani kokone kale ya wachibira buku. Kona Nizani pakupilo ukalo. Baba ukamane buzatu wapipo nizani. Amembo rusa kamunyomu na kubenuru. Nanakatani kwa muziki kwando mkana. Alani masema kamani bangede mura. Abani bakoma bakoma tebe kayema. Eropo Mwenye nisaba timu pale mekenge biyamno kwa. Kuba alibo nanga baliku nekale na machina. Chinto mwide mubere kwa musada. Ono mwene iko misiba na yigana. Lenya. Niyo sasa kwida. Bana abasana mulijama kubilenga le namani. Timu pale metimu na mwana mwide. Nokufuwa mubafuwe. Watani se nokufuwa. Otenda kama mukapi so dande kakemba bya. Aya bas. Sima sawu. Oye sidani kingine se tipo.
ndala 0. Ebintu byo bagande bitambula weewa. Oditambula mu bobo. Aina kama kabenyo kaliyo. Kale ndako kwenda kuna shida msaidi yao. Utimuna wewe bale kuija.